prelazimo na sljedeće poslaničko pitanje. Usmeno poslaničko pitanje postavio je profesor Enes Pašalić. Izvolite. Hvala predsjedniče. Dakle, moje poslaničko pitanje za 17. skupštinsko zasjedanje glasilo. Pitam gradonačelnika, da li je tačno da je na web portalu Vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine www.bdcentral.net u prilogu doček ultramaratonaca Vukovar Srebrenica 2013. u Brčkom od 7.7.2013. prvobitna verzija priloga izmijenjena, odnosno cenzurisana, na način da je u prvoj rečenici priloga izostavljena sintagma, citiram, srebreničkog genocida, završen citat, i zamijenjena sintagmom, citiram, stradanje Srebreničana, završen citat. A u prvoj rečenici četvrtog pasosa izostavljen dio koji glasi, citiram, posjetiti na sve nevino stradale tokom srpske agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, završen citat. Ako je tačno da su izostavljene, odnosno cenzurisane odredbe, citat, srebreničkog genocida i podsjetiti na sve nevino stradale tokom srpske agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, pitam ko je to učinio, pod 2, na osnovu koje norme, odluke, naredbe, i 3, koji su razlozi da se takva odluka o cenzurisanju donese. Hvala. Odgovor na usmeno poslaničko pitanje uvaženog poslanika pripremio je šef sektora za informisanje. On je na bolovanju, ja odgovor imam, pa ako se slažete mogu vam pročitati odgovor. Potpravo vlade samostalno piše priloge, najčešće vezano za rad gradonačelnika, vlade i javne uprave. Ove vijesti, tekstovi i slično ne podliježu uređivanju, a samim tim nemoguće je bilo kakvo cenzurisanje, niti ga je u praksi ikad bilo. Autor ima pravo koje je uobičajeno u sferi medija na naknadnu dopunu ili ispravku priloga. U konkretnom slučaju, radi kojega je poslanik postavio pitanje, prilog o ultramaratonu Vukovar Srebrenica, vijest je napisana tako da su citirani dijelovi iz pisma koje je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba uputilo gradonačelniku Brčkog distrikta BiH, koji istina nisu stavljeni pod znakove navoda. Ponukana nezadovoljstvom i protestom nekih posjetilaca web stranice vlade Brčkog distrikta BiH zbog načina interpretacije događaja koji je inspirisan pristupom iz pisma vijeća, potparolka vlade je odlučila da povuče prilog i sačinila novi. Novi prilog nije uskratio suštinske informacije vezano za događaje. Otkako obavlja posao potparolke vlade, ovo je bio jedini takav slučaj. Također ističemo da o interpretacijama i ocjenama koje se tiču naše bliske prošlosti, kao na primjer o karakteru rata, je li bilo agresora koje ne postoji opšta ili makar relevantna saglasnost, pa treba razumjeti delikatnu situaciju u kojoj se u ovakvim prilikama nalazi autorica priloga. Napominjemo da u novinarskoj vrsti posla autor ima pravo na takozvanu autocenzuru, kad to po svom nahođenju procijeni za potrebno. Potparolka vlade je blagovremeno informisala gradonačelnika o problemima koji su se pojavili u vezi sa prilogom o ultramaratonu. Da bi ukazao na svu besmislenost vašeg odgovora, naravno taj odgovor bi trebao uzeti i napraviti jednu tekstualnu analizu. Ali iz ovoga što čujem i prvi utisak daću kratak komentar, tako da vas oslobodim daljnjeg tereta da komentirate ovo moje pitanje. Pod 1, iz onoga što kažete je činjenica da ste izvršili cenzuru. Ja imam dakle primjerak prvobitnog teksta i drugog teksta u kojem su izostavljena ova 2 navoda koja se tiču genocid u Srebrenici i agresija na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Postavlja se pitanje koji su razlozi. Ovo o čemu vi govorite, bojim se da ne drži i neću komentarisati, jer ću gubiti vrijeme. Najjači argument koji možete potegnuti jeste da ste pokušavali da sačuvate neku vrstu objektivnosti i neutralnosti. Međutim, ovdje se radi o događaju koji se definira, samo definira kao susret u povodu genocida u Vukovaru i Srebrenici, a povodom agresije. Dakle, sam događaj se tako samo definira i vi ga morate kao takvog interpretirati. Time što ste ga cenzurisali u ovim elementima, vi ste zauzeli vrijednosni stav.
iza kojeg stoji, dakle, da se 2013. godine u javnim medijima ne mogu pojavljivati odrednice srebrenički genocid i agresija na Bosnu i Hercegovinu. Postavlja se sad pitanje o kakvim se to određenjima radi i po čemu su ona sporna. Vi danas imate presude suda u Hagu koji su ovo verificirali kao činjenicu. Imate danas u Srbiji, srpski parlament donosi rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Kada uzmete u obzir danas situaciju u Brčkom, da imate da se u Luci održava neka manifestacija, sajam, kad imate činjenicu da kada su u pitanju entitetska državljanstva, građani Brčkog moraju uzimati entitetska državljanstva, kada smo usvojili neke veoma sporne zakone, kad imate javni medij koji dobija ogromna sredstva, a ne prenese ni jednom rečenicom da je reprezentacija BiH slavila pobjedu i kvalificirala se, ja stičem utisak da se mi vraćamo u 92. godinu srpskog Brčkog koji pripada isključivo Republici Srpskoj. Na sramotu oni koji danas obnašaju javnu vlast, ali ne samo njih, nego i svi oni vladini i nevladini udruženja koji primaju apanažu sa ovog budžeta, a da nisu reagovali na jednu sramotnu stvar da je ovo cenzurisano. Naravno, glavni razlog leži u tome što je ova vlast naopako formirana, naopako funkcionira i nadam se da će uskoro naopako i završiti. Do tada ja osuđujem predstavnike bošnjačkog i hrvatskog naroda da, a veoma brzo će, kada budu išli na polaganje cvijeća civilnim žrtvama i borcima 108. brigade, sjete se da je za njihovog mandata izvršena ovakva vrsta cenzure. Hvala lijepo.